Iki gikombe cy'isi gikomeje kuryoha kandi kinaduha udushya twinshi. Kylian Mbappe yarayanditse amateka mashya mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ndetse n'igikombe cy'isi. Lionel Messi nawe nuko yarayandikiye amateka mashya ku ikipe y'igihugu ya Algeria, atangaje aba umukinnyi umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi ku gahiga gasangiye na Miroslav Klose ibitego 16. Kylian Mbappe amaze gutsinda ibitego 58 mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, akaba n'umukinnyi wa mbere umaze kubatsindira ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Kumana natwe dukomeze kubana kuri aya makuru agiye atandukanye kandi asesenguye kuduhiga abagabo bombi bamaze kwandika n'intambara ikomeye mu kibuga hagati ya Lionel Messi ndetse na Kylian Mbappe ku muntu uzatsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi, uzahora yibukwa ndetse uzahora afite izina rikomeye mu gikombe cy'isi. Gumana natwe maze wumva uburyo aba bagabo bombi bafite imibare iri hejuru kandi iryoshye cyane. Ndagira ngo witonde neza maze uze kumva imibare ya Lionel Messi ndetse n'imibare ya Kylian Mbappe muri iki gikombe cy'isi. Nyamara Kylian Mbappe aracyari umwana muto ku myaka 27 mu gihe Lionel Messi amurusha hafi imyaka 11. Banza wumve neza. Lionel Messi yatsinze ikipe y'igihugu ya Algeria, imwe mu zihagarariye umugabane wa Afurika muri iki gikombe cy'isi kiri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Mexique. Yatsinze ibitego bitatu cyangwa se hat-trick wenyine, ahita yandika amateka mashya n'ubundi. Kylian Mbappe nawe yaratsinze ikipe y'igihugu ya Senegal, nayo imwe mu zihagarariye umugabane wa Afurika. Imwe mu zihagarariye umugabane wa Afurika, ayitsinda ibitego bibiri bisanga igitego cya mbere bari batsinze, n'ubundi biza kurangira ari igitego kimwe ku busa. Nyamara byarangiye Kylian Mbappe yanditse amateka mashya, nawe aza kuba umufaransa wa mbere umaze kuyitsindira ibitego byinshi 58, aho yaciye kuri Olivier Giroud ufite ibitego 57. Aza kuba umufaransa wa mbere utsinze ibitego byinshi no mu gikombe cy'isi. Nyamara ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yakinnyemo abitwa ba Zidane, abitwa ba Thierry, ariko Kylian Mbappe ku myaka 27 gusa y'amavuko amaze guca agahigo katarakorwa n'undi mufaransa wari wese. Iyi mibare iraje yivugire, ntega amatwi maze wumve imibare y'aba bagabo bombi bari mu biragano bitandukanye. Navuga ko mwari gusoza kariyeri ye yo gukina umupira w'amaguru, undi akaba ari kuyitangira cyangwa se yigeze hagati iryoshye cyane. Bakunzi ba Hagati Rwanda, munyemere duhere kuri Lionel Messi. Mu rukera rwo kuri uyu wa gatatu ku isaha 9 zuzuye za nijoro za hano mu Rwanda, nibwo hakomeje imikino y'igikombe cy'isi cya 2026 mu itsinda G. Ni kuri stade yitwa Geha Field Arrowhead Stadium muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Argentina ifite igikombe cy'isi giheruka yacakiranye na Algeria. Byasabye Lionel Messi kugira ngo Argentina itsinde uyu mukino, dore ko yatsinze ibitego bitatu tuzi nka hat-trick wenyine ku busa. Igitego cya mbere yatsinze ku munota 17 aha umupira na Rodrigo de Paul basanzwe bakinana mu ikipe ya Inter Miami. Icya kabiri agitsinda ku munota wa 60, icya gatatu agitsinda ku munota wa 76 aha umupira na Nico Gonzalez wari winjiremo asimbuye. Nyuma yo gutsinda hat-trick rero uyu mukinnyi w'imyaka 38 n'imitsi 357 Lionel Messi yahisaba umukinnyi utsinze ibitego byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru, aho yamaze kugira ibitego 16 anganya na Miroslav Klose w'umudaga wari umazeho akagahigo igihe kitari gitoya. Niwe mukinnyi wa mbere ukuze watsinze hat-trick mu gikombe cy'isi, ndetse yahise afata agahigo kari gafitwe na Cristiano Ronaldo ko kuba umukinnyi watsinze mu bikombe by'isi bitandukanye bitanu rwose. Uyu mugabo akaba yanditse uduhigo tubiri cyarimwe, niba natwita tubiri natwita dutatu gusa. Yagize agahigo ko gutsinda ibitego bitatu nk'umukinnyi ukuze, yagize agahigo ko gutsinda mu bikombe bitanu bitandukanye, ndetse yagize agahigo ko gukuraho agahigo kari gafitwe na Miroslav Klose ko gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi. Muri uru rukerera ku mukino Lionel Messi yakiniraga ikipe y'igihugu ya Argentine, wari umukino wa 200 ayikiniye nk'umukinnyi wabigize umwuga, ndetse bwari ubwa mbere atsinze hat-trick mu gikombe cy'isi, ndetse byahise bituma aba ari we mukinnyi ukuze utsindiye Argentine mu gikombe cy'isi, nyuma yuko ari we wari warakoze amateka yo kuyitsindira igitego ku myaka mike cyane. Kugeza ubu mu itsinda G, Argentina niyo iriyoboye ifite amanota 3 ndetse n'ibitego 3 izigamye. Austria ni ya kabiri ku manota 3 n'ibitego 2 izigamye, igakurikirwa na Jordan, ndetse Algeria ikaza ari ya nyuma mu itsinda. Lionel Messi ubwo yamaze gutsinda igitego cya mbere ku munota wa 17 gusa w'umukino, Lionel Messi yasiribuye ariko arira. Icyatumye arira biravuga ko ari ibibazo afitanye n'umuryango we cyangwa se n'umugore we
uwo bita Antonella Rukuzo bivugwa ko ari umugore umaze kwifata nabi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho atangiye kujya asindishwa n'abandi nabo ku ruhande b'abanyamerika, bigatuma Lionel Messi udakunda gusamara cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo bimubera ingutu. None ubu ngubu bikaba bivuga ko aricyo cyatumye Lionel Messi arira rwose kubera ibibazo yari amazemo iminsi. Gusa no muri interview yatanze yaje kuvuga ko icyatumye arira n'ubundi ari ibibazo, ntiyagaragaje icyo ari cyo, ariko yaje kuvuga ko ari ibibazo biri mu rugo rwe byari bimazemo iminsi, ariko aza gushimira umutoza Scaloni ndetse n'abagenzi be bamufashije mu kwitegura neza ndetse no kuva muri ibyo bibazo bimaze iminsi. Reka nkubwize ukuri, uyu mugabo nubwo ameze gutya ariko ni igikonyozi rwose, ni uwa mbere ku isi. Muri uyu mukino rero byarangiye Lionel Messi ahawe igihembo cy'umukinnyi w'umukino, ndetse aza gutwara na ballon nk'uwatsinze hat-trick nk'uko bisanzwe. Kylian Mbappe, reka mbabwize ukuri, hano havutse intambara mu kibuga. Ntabwo ari intambara y'amagambo, ntabwo ari intambara y'amasasu, ariko ni intambara ivuga ngo ninde uzaba umukinnyi w'irushanwa ry'igikombe cy'isi hagati ya Lionel Messi na Kylian Mbappe. Nyemera ukande subscribe, ukande like, share ndetse na comment, hanyuma dukomeze kubana. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe yaraye n'abakoze kandi gahigo gakomeye cyane, akuraho akajiru, akuraho ndetse n'akabandi bafaransa bose. Reka mbikubwiza ukuri, kuri uyu wa kabiri tariki 16 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 ni mu gikombe cy'isi n'ejo hashize. Uyu ni umwe mu mikino yari ikomeye kurenza iyindi, wahuje Ubufaransa buhabwa amahirwe cyane yo kwegukana iri rushanwa ry'igikombe cy'isi, ndetse na Senegal iri mu makipe akomeye ahagarariye umugabane wa Afurika. Igice cya mbere cy'uyu mukino ntabwo cyagenze neza ku ruhande rwose rw'Ubufaransa, usibye ko kitanahiriye cyane ikipe y'igihugu ya Senegal. Gusa byarangiye ikipe y'igihugu ya Senegal ibashije gutera mu izamu, ariko ikipe y'igihugu y'Ubufaransa wapi. Abantu benshi nk'uko bisanzwe bakomeza kugenda banenga Nicolas Jackson wa Senegal ko n'ubundi ntacyo afasha Senegal. N'ubundi niwe wabonye amahirwe mu gice cya mbere atera mu izamu, ariko birangira amahirwe atamusekeye ayatera inyoni. Gusa byashobokaga ko uwitwa Mike Menya yitsinda igitego. Mu gice cya kabiri Ubufaransa bwerekanye ko ari ikipe nkuru mu irushanwa, ibona igitego cya mbere ku munota 65 cyatsinzwe na rutahizamu wayo ukomeye. N'ubundi turi kugarukaho Kylian Mbappe woherejwe umupira cyangwa se wahawe umupira na Michael Olise, umukinnyi umeze neza cyane w'ikipe y'igihugu France ndetse n'ikipe ya Bayern Munich, uri gushakishwa cyane n'ikipe ya Real Madrid. Uyu mwana muto Olise yaje gutanga passe ye ya mbere mu gikombe cy'isi, dore ko ari n'igikombe cya mbere akinnye cy'isi. Hanyuma Kylian Mbappe aboneza mu izamu mu rushundura igitego cyiza cyane. Nyuma Didier Deschamps usanzwe atoza ikipe y'igihugu France yakoze impinduka, akuramo uwitwa Ousmane Dembele wabonaga ko byanze, ashyiramo Bradley Barcola bakinana mu ikipe ya Paris Saint-Germain, wahise atangira kuzonga ubusatirizi kuzonga ikipe ya Senegal mu gice cyayo cyugarira cyangwa se muri defense. Nyuma y'iminota 2 gusa yinjiye muri iki kibuga, yahise atsinda igitego cya kabiri ku munota wa 82 binyuze ku mupira mwiza yaraherejwe ndetse yarahawe na Adrien Rabiot witwaye neza nawe muri uyu mukino kabisa. Senegal ikimaze gutsindwa ibitego 2 yahise isa naho ikangutse igambira kwishyura, irataka cyane. Ku munota wa 4 w'inyongera Ibrahim Mbaye atsinda igitego cyiza nyuma yo gucenga ubwugarizi bw'ikipe y'Ubufaransa burimo Upamecano ndetse n'uwitwa William Saliba, mu gihe ikipe yari irimo yiserebura nyine iri mu byishimo cyane nk'imaze gutsinda. Kylian Mbappe yarebye neza uko umunyezamu wa Senegal ahagaze, arangije amurimburana ishoti iteye ubwoba iremereye. Hanyuma igitego cya gatatu ku ruhande rw'igihugu cy'Ubufaransa kiba kirinjiye, ndetse no ku ruhande rwa Kylian Mbappe kiba igitego cya kabiri kinamuzamura kimuha kuba umukinnyi wa mbere umaze gutsindira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ibitego byinshi 58. Ibi bitego bitatu rero byahise bihesha ikipe y'Ubufaransa kuyobora itsinda. Gusa icyo gihe Norvège yari itarakina, ariko Norvège yamaze gutsinda ibitego 4-1 nayo ihita iyobora itsinda. Ubufaransa buba ubwa kabiri. Mbappe ibitego yatsinze byahise bimugira umukinnyi wa 4 umaze gutsinda ibitego byinshi mu gikombe cy'isi, aho yamaze gutsinda ibitego 14 mu gikombe cy'isi mu kintu yose yakiniye, akaba ari uwa 4 nyuma ya Miroslav Klose, Lionel Messi bafite ibitego 16, Ronaldo Igifaru ufite ibitego 15 ndetse na Kylian Mbappe ufite ibitego 14.
ibi rero byahise bidusubiza mu gikombe cy'isi cya 2022 giheruka cyatwawe n'ikipe ya Argentine itsinze n'ubundi ikipe y'ubufaransa ku mukino wa nyuma. Kylian Mbappe muri iryo rushanwa yatsinzemo ibitego 8, abo wa mbere muri iryo rushanwa. Lionel Messi atsinda ibitego 7, abo wa kabiri. Bidutera kwibaza ese ko Kylian Mbappe amaze gukina ibikombe by'isi, iki ni cya gatatu ariko akaba afite ibitego 14. Lionel Messi amaze gutsinda ibitego 16 mu bikombe bitandatu ari gukina. Ninde uzaba umukinnyi w'irushanwa ry'igikombe cy'isi mu batsinze ibitego byinshi? Kylian Mbappe aracyafite imyaka itari mikeya imbere ye. Lionel Messi iki gisa naho akanagahigo gakomeje guhatanirwa n'aba bagabo bombi. Isi yose ihanze amaso yibaza ni Lionel Messi ni Kylian Mbappe. Reka nkubwize ukuri, wakoze kudukurikirana we mushyashya, nizere ko muze kanda subscribe wowe wamaze kubikanda. Imana ikomere umugisha uzira umusozo. Reka dukomeze kubana mu bindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye bijyanye na siporo. Imana ibane namwe, ndabakunda cyane. Ariko sinagenda ntavuze ko uyu munsi hari umukino ukomeye w'Ubwongereza na Croatia, Portugal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Congo. Cristiano Ronaldo arategerejwe nk'umukinnyi ukomeye nawe ku isi, utatinya kuvuga ko ari uwa mbere cyangwa uwa kabiri. Ikipe y'igihugu ya Congo nayo ikanira ivuga ko ibuze kwihagararaho. Hanyuma Abongereza nabo bahora bahabwa amahirwe ariko bikanga. Ese ninde utsinda hagati y'Umwongereza n'Umukroate cyangwa se Croatia n'Ubwongereza? Ninde utsinda hagati y'Umukongomani n'Umuportugais? Reka mbashimire, tuze gusubira mu biganiro biri inyuma. Ciao ciao.